Dintane Suchajwi Lerim Puni Kusub the Chika, Tarigi Lerim Korim Dikti Janda Shumi, String Samgada, Boru Wansil Pekanale, Dorka Jumi, Libit String Wangmo, Nachinigi Katule Kususambo. Tambara Dintagi Nesutode. Mewanga the Rimbochigi, Tarigi Dintana, Gelipu da Samsi, Tele Chukalu, Zikona Yubi. Mewangel Sinchugi, Zapugiti, National Recovery Symposium Semi, Gelyong Lekjugi, Chuzum, Gochugi Dindena, Ushuse Nayu. Maldives River, Zedin Bemi, 5 Nation Championship Gi, Basketball, Tendo Nale, Jubi Desengi, Gakatobi. Mewanga the Rimbochigi, Tarigi Duntana, Gelifu da Samsi, Tele Chukalu, Zikur Nayubi. Zikur Gikap, Mewachugi, Samsi da Gelifulu, Gelsung Jongdar, Pekangi, Sagusuna, Ziship Nanu. Temase, Mewanga Japchugi, Chuka da Gelifu, Tele, Tashichulinda, Tendulu, Desungi, Jongdar Shukting, Ngapchunga, Gebina, Takatu Mitsuluya, Jetenano. Mewangelsin Chogi, Zapugite, National Recovery Symposium Semi, Gelyong Lekjurgi, Tuzum, Gosugi, Tendena, Ushusenai. Nindang Sumgi, Tuzum Dia, Nyuzi, Lokjugi, Nedenta, Tiletimbi, Tap Madiusu, Senigi Tenlu, Pema Tewagi, Godin Tapib Ime. Gelyong Tuzum Digi, Kachok da Siju Zabmi Tele, Midei Gotib da Zasa Tumi, Lejur Bewe Gan Yumi, Ngochansu Chika Zomshimle, Nyuzi Chumilu Tembi, Tab Madeo Tun Yumi, Ngochansu Lu Chichong da, Lejur Bewe Shulegi, Shabdosu Yada Tani da, Lejur Gi Mide, Jindichi So Nigutunlu, Jodur Bechupime. De Lenche da Jungi Chotoy Penka, Tele Konfilgi Nyamro Sule, Ngosapsu da, Kachok Tsugi Teka Todo Yumi, Lerim Tegi, Dato Tsunsu Lekjurgi Lana Lu Pen Todo Yumi, Kalangba Sui Lada Lerim Tsu Nyuzin Beyobi. Daro Lerim Tina Lekjur Beyoga Yumi, Ngojang Tsugi, Tuden da Tunda Yobi, Misechi Choni Gi Tunlu, Tab Madiosu Se Tsudu Yumi Diya Tsusung Beyi. Miwa Gelsin Chogi, Lapten Basu Zidi, Kalang Beme da Lekjur Beyoga Yumi Tsugi, Mi Jemi Sulu Pen Tani Gi Tunle, Desenda Midesu Zodi Yumi Sulu, Nyarangi Suntesu Nai. Dele Nyuze Lalen Mataba Lo Sumle Lagdi Jumi Sulu Lakher Suya Nai. Dele Rim Tika Lekjur Beyoga Yumi Sugi, Kore Nyamnyongi Kole Luju Suya Shedi Yubi. Pema Tewa Tiya Sijuda Lerim Yadada, Lede Kagi Pana Nyamdil Bedi Shabdosu Jinshimle, Jumi Sui Semkam Tuten Danzi Tamnigi Tunlu, Miwa Gezin Chogi Uti Ulu Shizuk Na Yubi. Nyuze Lokcho da Dewi Tab Madyo di Katsum Matse, Chotab Yubi Nishichi Insiwi Jodun Tolu Gelyong Tuzum Digi, Desenda Ngochansu Chika Zomshimle, Midei Nedenda Nyuze Lokcho Le Tembegi Tab Madyo Su Ha Konyeda, Desu Choka Chamni Jikisu Tundre Bechupime. Janda Nesugi Tunlu Ishtujigi Nyujubewi. Mewage Yumsring Yandi Wachu Chuda, Mewage Sejimenamge Namnigi, Chite Kechisumgite, Jari Gumbi Utigulu, Seto Pu Nasa Ujuse Nano. Cheri Gimbe Setopi Nasalu Sungcho Dia, Jung Tasagi Duji Lubegi Ujuze de, Lalopsugi Tekato Yupime. Teta Satova, Cherigi Natin Zachindi, Gyunka Sapnalu Shuyubda, Tiga Miwagi Yum Sri Yandi Wanchu Choda, Miwagi Sejimin Namgi Namnigi, Tuminda Kamisu Pinai. Taro Kon Lalup Tsugi, Miwagi Yumda, Miwagi Senamni Lu, Kusung Tugi Mindeya Piyubi. Cheri Gimbadia, Shabdungawa Namgigi, Chilo Chitung Tukja Nisholu Jengyubda, Gyumbadi Gyakabnalu Dupa Kajugi Densada, Gyarabda Lamsel Nalu Ka Cheshujime. Te Cheri Gimbadia Lamsilda Zonka Gonfil Lekungi Godin Tabdi Nyamsugi Lasu Bombera Shuyubi. Nyamsui Lasu ya Takolepa Doji Dinida Ngensumgi Tenu Zipchabi Mase Milo Jibja Lami Gimbatina Lu Josi Lamsu ya Lejumbe Zoyubi Me. Janda Nesulgi Tenu Pubagi Nijubewi.
Sowi lembogi sowi lede na le gom shumigi chankhaluta wachin namtu langup chimiru chaja yubbe ime. Doru sowi lembogi tari sowi la bemi tun jomigi tejidi jacha jibe yubda kadem chibe tejidi jacha chutam lehadi yarsing jowachin namtu langup chi insi shui. Dia gelyong chokdui chiki lerim na parsam shongpugi tuimi kewang pasang dojigi tiwa shui lenbe shuyub in. Soil henka gi ne du nalu hemai lo dun gi nangke soil la be mi tonthal hapchi komju yu pe ime tel henka gi ngenju da tipta nahi soil la be mi layo na le then jomi ki cheji di jacha shil hapchi ki chi imbe kyuno health sector gi attrition di tawachin gelyong nal international literature zibachin te masho chinalu te chage di nam langup mo sawachin chage di cha chuthamle ya gyawachin te chage lango semela te ngachara gyakapna di nebe memela ngachara gelyong menga zibachin mi bido rirele ge mi se shunibing la neurologist sawachi bidochi imbe oncologist sawachi bidochi me oncosurgeon cancer gi khecho sawachi bidochi mela ICU gi khecho sawachi bidochi mela te kangil di seni denlu soil henka gi thaplam la shachirata do yu pe ime dial henka gi honle soil la be mi chu nepki changkha da thi de chu ni da di chi chi da gobi na le kya khapna go damba MBBS se duncho gi lobjong larim go chu ni chu chi di tu da to chunche gi panalu te healthy soadi ngachi gi gadebe yata tanna ta yata tam mato chip 21st century nalu gadebe bawonna shabto sap gachi chupna shabto da dewa yumi gi mitop ti ngachi gi gadebe train benna gi te chaji amchi mindu se shuniwein la ta ane beni digi ngachi vision for health sector se for 21st century se michi te ngachi gi chaji cham digi be ta maung pan nim tari lo chutham de chi gi nangko nalu te ngachi gi chaji gachira beni na ta ani cham di yuse shuniwein la daru lembo gi soil la be mi chulu kheri ki thi thep thogo bi kole ya selju phi de yup I chanda ne chul gi denlu tashi dekar gi nyenju di tashi andi gi phiwi Hemi dadinda judel lembo karma donen wande de sarpang zongka gelefu demkongi chisogi thumile gumshunu. De gelyong chokdu na le nechu sartinchi tami da tibda chopigi thumigi gongjui yigudi nyulen na di yope ime. Hemai lembo di ki tuchi chidar jebe na lembo I kone ka le kelangi go le gumshu yobda diya shiwo lekjur da ti di lenka chutam yosa le gulu mapa bewi shilu ime. Dugi chaktu lenso da tibda demti digi tenlu tumin chaktu di godin mitapse imda diya kademchi be hemai lembo di gum mashuru ya neyin di dautu malam chigi nara zongu se ime. De tumin chaktu diya tumichi gum shuwi shuma neyin zoni gi tenle dautu le lhadi yobachin godin tap ime. Deda chika du janda gi hemai lembo da chika dewa tap nigi chi chap yuru dewa tap masup in. Gaya kapna tsanda da dembi larjung nishugi kyeko duptaplu duk nyende lokme lagil gi tempulu nyende le dembi lokme lagil nibadi goje benu. De lokshu kilowatt ngabja bemi nyende le dembi lokme lagil dia zapub gi tse tenda tsichu da de yokyuni gotsunu. Lagil digi lotar shindura nyotam saya ji malamchi nebi lokshu unit bum geda tonta sumchu so nga ten tsubi rawa kep eme. Tishin chilun lu yubi ahani lagil digi jakor sanam chontrom ka yubi nindir li tembi lokme lagil da chepta lokshu loktab le lhadi tunsu niyeme. Te lagil diya disung ritzel larim nale disup shipchu she nga da tririk jonda peka nale thakyu mi shi da chika dubi zori kopin tsugi godin tabno. Di zumbe lagil dina gelchi kechu tsugi ya deka to yope me. Lagil diya miwa nga da rinpoche gi togi gongje da ti di gakabna lokshu ninsungi madowa kerik da peju gi kokap tsu zoni na lenta beni gi donlu godin tabno. Te lagil digi donlu dosong nyutam saya kechi dun de chi tang yopda mangil jabchur diya du rangjin netang nyamsung lote mangil gi be yope me. Mewa nga da rinpoche gi kaja nam shindu shizu bedi yomi du nindri lokme lagil digi doru nindri le tembe lokme lagil ka nyi kuchu nibidu.
te lagul gi ko pin su da tip da shume lagul chu chikai khechu su lu re ma ko ba dubi de sin chu gi be ko den thapon se ma chanda ne su gi den lo nam gi dem gi ni shu phu in Dubi ralu gi thenke su ngojor mimi da khasel kyuni da gam su chapni na khechu su mimi luten gelchi thom khalafa chomda la khatang do yep eme te du chon da zoda chokde gi kyumi na duk sa chi menrik wanjin gi ngojor bemi thenke su gelchi ne kha nyuzin mibewe se eme digibe chokde digi chonla bemi chu khasel kyethang da gam chap thangi ko le jongdar subewa jobara jagarlu tanshina nangkyu gi thenke chu ngojor beni gi la chu bewi gara tu gelchi thom chuna thinking in sungda lotte chuni gi tenle ngojur beni di kha cheshu chi ime di zumbe thinki chu chirchong thamni gi tenle thinki ngojur di shiten cho chi beule methap mep chi ime te nangkhi gi thinki chu gelchi thom chuna chirchong thap go bachin gelchi ne che da thi di ngojur bego bi yuble ga khapna chona bemi chu lu tap ma du thendo yubime khon chona bemi chu gi ne den dia thimpulu nim nga gi ri godin thabi ka yumi du ji ji thimpi temten lairim na she de yubi ngachana lo ni product da ni su di produce be me len tangba gu chu da lo de labor intensive gu chu tele ni na le de ge be de mapale expand be wa ba tani expand be len chon yi ani go be la kachma so chin du ge hap ki market de chung ku ji be len na cham chi chon ba chon me sa ba tani international chong gu ni ki den lo di certification de kha chi shuni be la daru khogi shemina Japan sonamne cheda Europe chidom chobi naleya ngojur chu thobachin thenke chu shemi ga khap chuna chirchong thapni lu penthoni me se ime tani na le kadira tops de religion ni na de tops on di EU de ma wa chin jas ki top de be ra ngachana South Asia market na chong su be ba du chon da soda chokdi chozin gi lamina ga khapna thinke gi khasil ke mi da kam lejum be chap shemi khechu chu mimi luten thinke chu samling na chirchong thapni lu thopop me se ime since we are lack of du lu khasel kyuni da gam le jumbe chap de thinke so le jumbe zoni na khicho so mendo tige be thinke so gel chinale pa songdil thamne lu tap ma de jumi me we are lack of expert on packaging and labeling maji tuk chon da soda chokdi gopen chugi jagar lu yubi fazi lede de chika nazo da soda chungwi thinke kechi shi de chi takche da ngojur chu bedo yuru methen gi ngojur chi miple gelchi thom chunale pha choni na thopho di du hema beojinda DCSI gi force machi gi ta chikatai la chala su chikatan japchunai bala ta japchuna be ti chikatan be beodalu chala cheka di chono la madam chala cheka di zon de cheka di the leveling dan suma pale matuba the packaging na ninam some problem then be cheka di lokti malia tatani la dida chika nangki gi thinke chu ngojur beni gi la chu bewi kara du access to finance is the most challenging for the entrepreneurs chongla be misalo tamma de bomsho dira mangil gi chapchu mimi de ime ngojur be ne gi the kha ge kamma do so da chika tindi be ga ra yu to penetrate in the international market te du chon da soda chokdi gopen chugi lamina thinke chu takchi bedi ngojur bemi di ki thinke yer sing tani da namang be zoni na phentho se ime janda ne chul gi denlu sonam yuden gi nyin judi tashian gi phui ge khapna phamni chara la bemi imbachin zoda chonle da layu thleng khale nawa shui shima alutani gi ten le chi mi khung chu ki ko chuni eme te mi chu lu la beni da alutani gi gen khu chu da dewi tap ma de yemi luten layu le khung gi alutami ki wo chubi lerim di dincha takwachi gi hemale go chu yup eme toru thablam di za chu gi alu ma suchi kichuni na semshu chini gi tenlo ya ime layo lakhungi lerim di ko machu be hema za cha sumchu damka chame da tun alutami khi won chu de motab be yo pe ma di chugi dele chi sonam tok ge da khogi za cha de me te sonam khora shiop chi em da khogi amsu de chongla be mi chi me motab lerim gi kablu sonam tok gi kelo gula mi khogi budi tani gi denle chi mi khung chi khi won ne be shuwa phinu khogi lamina shungi khatule di zumgi thablam chute mi di ki khogi za chalu pen bombe ra thochi se me
La mabega sante sango mola. The lachi beshilin the chica jodan the chinalu tombilne. Ani bada to tonche child care giver ki policy ki be ngachna chi hondi ki be tigi ngachna se pento bombe chuni sunila. Toru khogi bewachin alutami chi yobe kanle khongi mitse netang juwa bombe raw hisishi. Tambachilo ngara juwe be mi be te amso son mi be badal china dimi khai mi bela te ani ga te ta chimsu be to bela te ni bal chulu alu ya china de belo china dimi khai mi altami bero te alu chika di alu to chini da jego kolochu kolo penchun kara mogi be te ngatul namse fento chunila. Soda chongle da layo lhenka gi tunta dak pachi gi hema chi mi khunchu alutami be khi won chop be seda be wishuma toto chinse sa sa chu tham de chi gi shuwa phidi du layo lekhung gi layo chu jing go pin da tip da lhenka gi khatule shipsil chi be we kap da ri dubi milob de zamling gi ne se gi wo julu babdo ye be thong isi she chi digi be kho gi shemina pham chulu alu chu tani na chapchur su ko pi me da tun kangil de seni gi thaplam chi be lhenka gi hole lerim di ku chu chi se ma 당아치 알루타미레 때 중기 카톨레 나와 입다 주바진 때 텔레 파르장 베로 밤일로 알루타로 행게 알루 디수 소총 베니기 고갑 모니메스 노짐나 나치기 중기 밀 쪼랑 아치기 때 밀롭데 아치지 야생 보고베기 좀 센치 두바 안비닝 아치기 때 알루타미데 치미 주고베세 아니 나와 둡지 세슈니라 te layo le khun da tip da chi mi khun su alutami be khi woni gi den le pham ni chara ga khapna chi yob da yan chin gerde na la be mi chi ingo bi kha alu di ya kelo chu ni men che ongo ni eme ko pin su gen la mina alutami su pham khon ra gi chu jin na layo le khun lu nyin shu be go ni emda alutami di ya kelo chop ge yin che ko se shi chi tel henka da tip da alutami de lo da rim shin do nyu shora nyutam ton thap che da nga re jingo se eme inru motab lerim gi kablu sa sa ma shu chi gira alutami dilu nyutam tong tha gele chusu gi banab jindo ye petono chanda ne su gi den lo karma samte wanda gi nin shu de nam gi dim gi durik pe in tashil gi kyuso shezum na sunde nando zumbera jotu bachin taship lamten pachu gi tari gi dauna le nintar gi thui da kheri gi thui dom da nyutam tong tha sum le hadi thopchuni eme dia hemi zapem gi che tashil lekhung da du tashil lamten chopani gi pana tretin shezum chobi kaplu trede be yop ime te taship lamten pe thu yarsing be mi da chekha taship lamten pe chodub da kherik yada tandi shabdo lejum be phuni gi tenlo ime du tashil lamten chokpa shichu bemi da thipta dari chirtang tashil lamten pa chugi nimre na thi chiktong ab jale niktong gi pana thopto yupe me di chuya tashil kimi khungda gyakhapna debi neyun dele jangkha da thi de thopto yupe shichi daru dari gyakhapna tashil lamten pa tontra shi de chi yusale tontra sum de chi rawa bila bedo yuple khonlu darim gi ngi pho se thopni mipe me. In the past we used to have almost hema bewachin tashib le de suda chika tenja gi labi mi tashib lamtimba tukja da dinja thechi gi pana yu tibole khonlo darim gi thu ya thop in ru tari khon tashib lamtimba chu nyintar gi thule gi thomni mi te tashib lamtimba chu lo nimre na ngeltam tang ni de chi chi mi de nyung su do se no me tia kho cha cha jagar gi tashib suda chika khore jigo da de se thu su se ro khora gera tango be with the Indian tourists. Daru khogi lamina tashib lamden pachu thi jacha kepchu dechi sathung da sha de sei thibe sedo tango do yuble ni dumda chileke sa michube se shichi The idea is not to rip off. tablam de khon tashib le de chulo thopu chini gi tin lo men ti ya khon tashib lam tim ba chulo thi le jim be chim ba chin ti da tin khon cha cha ge ge khap gi hole shabdo ya ma to pe shu sani me Our country much better. Dida chikha tashil lakhungda du tashil lamten chokpagi tashib ki shabdo yada tani ki danlo rikchel ki larim chu chorim sundo yuppe me daru chokpagi honle tashib lamten pachulo gomjui thoblam go chukop kha chewe kole ya shuwa beno te dari ka khapna lu tashil lakhungi tashib lamten pe takjib chhenju nale tharkhe de lakhir yimi tashib lamten pa chiktong gebjale ke mipe me Janda nechul gidanlu tashi andiki ngenju phiwi. Thimpulu Hindu Kush Himalaya na chudaki dile mededa keden netang da dewi nyeju certain bemida thi da Hindu Kush Himalaya gi ga khapchuna khi chu chiloni tong chutham da chebda jacha tukchuri nga de chi gi josu shudo yobbe ime
Debeule Talefa Shumi Lotuna Longchu Disonalafa Churida Sari Chenitu Ma Suchi Tenizumchi Yebe Posepadi Yubi. Doru Nyeju Dena Longchu Disona Namshi Jurwalutendi To Bombera Poni Imbekunu. De Himalaya Ganritsugi Duga Kapsidi Asia Longchugi Mise Telbum Ni Dechilu Tunchu San Totobe Tobnina Pento Bombera Yup Eme. Dulu sanamda lokme legil tsugi tenle chui katsu kangule pa yumi ke tsule babdu yubimbe. Nyenju da tipda du gyakabdi tatole da tsade yarsing jodi digi jem podi yubda diya hema kangsu tsu bekdi churu ten yubi nyenju tsu yubin. Doro kau nyungbe jami da jutseka jab matumi da zangchu temi tsuye namshi churui taksin imbe gyonu. Kamasagi te ri disu ngoshingi ri beru da semjigi ri disu yaya joyganle te ya khatosa hema yumi disu gara te da yedi jonigi nyamdi jonigi nyenga bombera du seshuni. Kisumbe daregi durab ju dukamchiga gyakabna mekin loktabgi tsi ngonta benu. Dibole kechutsugi tisumgi rangshingi jurwa jungmida keden netanglu to pomitsu senegi tenle gyakabna tabjutsu tsamgup duusi imbe. Daru nyenju na daregi durab ju dukamchiga Himalaya kangre tsugule pa yumi keitsu datoda chepda chacha gipchu dechi shu jonimesi imbe. Lungchotsu na namshi jurwalu ten disumgi tab madiu jungnigi nyanka yuble Himalaya gyakab ge nyamrup bedi tablamtsu tengupbe imbe. Da bebe wajin zoglungdi gyakab shenjinale tenbajin ani zoglungdi gyakab sosuna jo. Da ani beoda jikhabe jirupki tole ma bewajin ashigi zoglung ma pabmitsu. Te zoglunggi neba gadibe vina damji tenga shiragi te zamlingi duisedi yarfa jomi di jiti zoglungdi suki tendi inla. Te ani disu ma pab bego wajin the regional cooperation se lungchonalu the chitin ki tolebe la begupte namse khache. We are one of the largest stakeholder in this Hindu Kush Himalayan region. Hindu Kush Himalaya lungchona ngache jaga ge khabya chideuple ngache ge khatule namshi juwalu timbe tamadu senina gyungku pop imhako tidachiga ngache ge gelchi ge khapsulu japchur begobe ashuwa beni. Through various actions, positive actions. Actually, Hindu Kush Himalayan region is very fragile and dangerous. Hindu Kush Himalaya lungchodi namshi jurwaluten tabmadu tenigi nyenka bomberayu te gangule pa yumi ketsun shujude dibeole tabmadu junigi nyenka yubi gyakapsu nyamdel bedi tablam tengopi. So in this context, we have to collaborate with stakeholder. Nyenju dinalu siju tsamitsugi namshi jurui tonglen benida jong pomitsugi tenle mangulgi tablamtsu jaji bekop bitsunu. Nyenju diya gyakab juni da tsukde kechi sumnale shibtselba sumchu songagi darenabe tsenrigi dubjigu shiishakdi titu imbe. Changra netsulgi tenle sengyo temagi tulinbemi netsuldil hangatsiringi tutikbe nyenju beu in. Gesalu gelchi neseda dembi tse chapsi tunke chabiga yumidi dubrendo yop ime. De tunke di dubiga le kerik chengi tse chamitsu jongdar chindi gawatab zotsubi rewa kep ime. Tse chapsa dia tuchichida gubina dubtsuni zumchi yop ime. Tari thimpo bebinalo tse chapsa zoten gela jacha gubju dechi betsad yop ime. De tunken chabni la chu chilo nyikton kechi chi le go chu yuru niamgi thoklu de yop ime. Gelchi ne tseda dembe tse chapse tunken dena rinse meter kechinga yopda tap chilo mi ge tse chaptup pe oni ime. Daru dinalu gola sosa da chushe chapsa tele yikcha gi sago da jakhang choya oni ime. Du chutse chokde da chebda tunken su memi digi gelyong da gelchi dendur chuna dekato ne denle chokde dinalo mi najin jangka chepchira imbashichi daru che chap mi chulo gelchi dendur gi denlo jondarb jini de la khatang duno ngache ta to se chap sigi ani chimdi meble tendibe tamadu de kache the meso wajan ta chi ngache ra shozu meila ta loptempa gi jonda chi bego de beru ngache chiga tangula tabmidila dizumbe alu se chamji chondar be beru na thinking mission le phika jugula dizumbe ngachara mesiro towa najim beru mesi ka beru se chamji towa yu towa na le be ngache gi chondar chimbe teni gi beti beru goga metabela die tar tabme bara ngache ta bazale ba hotel su nalu la chatube begu begu chumma bala
Kogi lamina gya khamna jondar jinsai thunken su meni digi nabana che Asian Games na dekatoni imi checha minni dari Thailand lube jangwa bedo se eme te gya khamna gelyongi ne chaka checha mi khoni le ge mep eme inru thunken di dubikan le netang di soso beombi rewadu tanga che gechi gina chamato ko di beru jondar di matutu be ngachiri na betubla tomchilo ngachira chimyebi wole loptim pai ngachege suebe ke omosla tapni dila te dizumberu ta najin le ngachire ge se chamji ge to yimi se go de beru ngachiri na training chapse ge sakho dira yobachin te ngachege tap dido to jongla ngachiri na training chap ngachiri na lo promote be tap ro najil potential yimi zo ngachege select be del dizumbe na lo jondar pinji ge iba bombe use chunila Daru che chapsi sago de na dendur chuko den thabi kap temta mi nija de chi shombe sago oni eme ngitam saya dukchure du lapchi nebi legil de jagar chungi japchor bebu eme thunken de sacha ekar du na chapda yobda dikhalu skate park semida roche che sa yobe kha dari kanche thanche chapda yopeme janda ne chulge den lokar mawandi ki ne chulde kinjang haden ki dulen beu I Maldives lube Zedin Bemi 5 Nation Championship ge basketball tender na le dubi desen ge gya khathop yebi dia thache tender na dubi desen ge Bangladesh le gya khathop yebda Zedin di dule japchur bemi mi ton thale chi mi chu gi chi kha zom di tanu Gya khabni ki bana Zedin di ko chup chira dubi dechen gi ku thop yebi Te dechenni ki bana Zedin di dodin chen chi be yuru dubi dechen gi second quarter na ku chutham gi thosu thopno. Tele third quarter na luya dubi dechen gi ku khechini thep thop di yuru quarter ju dina Bangladesh ki dechen gi top tek di Zedin bewishi di che macham chi kha ku chi thep thop di halam gya kha thop cha cha bedui. Inru din karcha chuchi dechina dubi dechengi ku sum thopdi tomgi ku tukchure ni da Bangladesh ki ku tukchube gya kha thopi bi The guys didn't give up. We didn't give up. Even in the dying seconds when they took ngachi gya kha thop dibe name samisim gai ngachi kha thole beru jepshu mopale machaba cherin ju dudura chagi So we didn't give up. I think that's the greatest thing about my team. We don't give up easily. Dida chi khatsedin di dulu demi chugia gacho da chebi ko leta yupi Khacha basketball match ta Bhutan games no no tenga basketball chen digi khacha gi match ta the early pressure dang to thing church ani pinche sunam khacha nga basketball match ta same gai Bhutan games singai no romano te khat nga basketball chen na hinkira to ajui dalipa nga basketball che deni na bana che bomb juda nga basketball ni la basketball ta bi third quarter na di phani me se tuila tele fourth quarter na di geni me se no ila tele sim gai la nga ai apai chonde tele sim na sa gai la te dubi de chendi kya khapna na ba lokhe nei me chanda ne chulgi den lu karma samten wanda gi nyin ju ti ta shan gi phiwi Dintan ne su joi lerim di te chi be phisoi kadiche